uribwira ngo gutora konti kwarangiye ahubwo Ahangaha ni mu karere ka Huye ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024. Abantu bari bahuruye bajya gushyigikira umukandida wa chairman wa FPR Inkotanyi mu rwego rwo kwiyamamaza kongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu yindi manda izaba igizwe n'imyaka 5. Gusa ntabwo byaje kuba byiza kuri bisi yari itwaye abagenzi yari ivuye muri Nyaruguru. Hari impanuka yahabaye ubwo umushoferi bivugwa ko yari yanyweye inzoga yagonze abagera kuri 7, 5 bakitaba Imana, 2 bagakomereka. Tugiye kwinjira mu nkuru ndetse no mu makuru neza twumve n'icyo Excellency cyangwa se perezida akaba ari umukandida wa FPR Inkotanyi uri kwiyamamaza kongera kuba perezida ku yindi manda izaba igizwe n'imyaka 5 yabivuzeho. Dore ko yavuze ko bagomba gufata imiryango y'abantu bapfishije mu mugongo ndetse n'abakomeretse bakavurwa bikomeye cyane ku buryo ubuzima bwabo nta kibazo na kimwe buri buze kugira. Ngo hayi ikaze mugiye kubana ni Peace Valens official kuri na YouTube channel yanyu, mugomba kwandaho subscribe kugira ngo mwifatanye natwe kujya mujye mubona amakuru yacu tubaha umunsi ku wundi. Ndetse tugiye kwinjiramo mu buryo bucukumbuye cyane mbumvishe namwe mu majwi umukuru w'igihugu yuko yabivuzeho. N'abatindiye reka dutangire amakuru yacu. Nk'uko nari mbikubwiye ari abantu benshi bari bagiye guhurira i Huye aho umukandida wa FPR Inkotanyi yari agiye kuza gutanga imigabo n'imigambi yiwe ndetse akaza kubwira abanyarwanda icyo agomba kubagezaho mu myaka 5 igiye gukurikiraho nibaramuka bongeye kumutora. Abantu bari baje ku buryo barengaga 300 bari baje ari benshi baturutse mu karere ka Gisagara, mu karere ka Nyaruguru ndetse ni Huye. Abantu bari baturutse mu karere ka Huye bari bahari ndetse n'abagisagara, ariko by'umwihariko abo muri Nyaruguru guhera isaha y'isa 6 z'ijoro bari batangiye kuva mu ngo zabo berekeza i Huye aho bagombaga guhurira ku kibuga cy'indege. Gusa abatarabashije kugenda n'imodoka bari barimo baragenda n'amaguru baje guhura n'ibibazo ubwo hazaga umushoferi utarigeze uvugwa amazina yiwe bivuga ko yari yasinze, barangiza bagakorera impanuka agera ku murongo agonga 5 bagitaba Imana, 2 bagakomereka. Ubu ngubu bakaba barimo baritabwaho mu bitaro bya CHUB i Butare. Umukuru w'igihugu Excellency cyangwa se Perezida Paul Kagame yavuze ko ino miryango igomba kwitabwaho ndetse wagerageje gukora kino cyaha akagonga bano bantu nyuma yuko amaze no kuvumburwa ko yari yasinze agomba gukurikiranwa. Dore ko byagenze ngo no mugabo agonga abantu ndetse bibe n'intandaro yuko bari basinze. Bivuga ko bababwiye ko bagomba kuzatwara abagenzi babakura muri Nyaruguru babaherekeza i Butare aho bagombaga kubera cyangwa se aho umukuru w'igihugu yagombaga kuza kuvuga imigabo n'imigambi yiwe. Yarangiza ngo abashoferi bakirara bakajya kwinywera inzoga. Ubwo bavugaga mu kunywa inzoga rero baje batinze ngo baza gutwara abantu, ngo ndetse uno mushoferi bivuga ko yari yasinze aza atwaye imodoka n'umuvuduko mwinshi cyane, niko kwahuranya abantu agongo wa mbere yikubita hasi, uwa kabiri yikubita hasi, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu ndetse uwa gatatu n'uwa karindwi, 5 muri bo bahasiga ubuzima. Uyu mushoferi yahise ava mu modoka yirukanka cyane, ntabwo yigeze afatwa. Gusa amakuru hari nuko yaje gukurikiranwa ndetse na kampani yamuhaye akazi ko yari ya Horizon, na kampani yamuhaye akazi dore ko ari ya Horizon, yangiza agafatwa agatabwa muri yombi. Bivuga ko kampani zishyura bano banyamaguru bari barimo baragenda n'amaguru ndetse n'igihugu kikabamenya. Si ibyo ngibyo gusa ndivugeho ndinjira no mu magambo Perezida Paul Kagame yabwiye abanyarwanda ababwira ko umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ukomeje cyane ndetse no gutera imbere, kandi igihugu cy'u Rwanda cyakoze ibishoboka byose mu myaka 30 kivuyemo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka wa 1994. U Rwanda rwiyubatse bishimishije cyane ndetse rukava mu bintu by'amoko rukajya muri gahunda ya ndi umunyarwanda ku buryo buri munyarwanda wese abona ubwisanzure. Perezida Paul Kagame yavuze ko urubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda babashije kwiga badashingiye ku moko cyangwa se aho bakomoka mu miryango.
Perezida Paul Kagame rero yaje kubwira abanyarwanda ko Perezida Paul Kagame rero yabwiye abanyarwanda ko ibigiye gukorwa ari byo byinshi kurusha ibyakozwe, ndetse bagomba no kubakira ku byabanje kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kigumye gutera imbere ndetse kimakaze umuco, iterambere n'amahoro. Chairman wa FPR Inkotanyi yishimiwe n'abanyarwanda baramuririmbira, dore ko abantu benshi bari babyishimiye. Ntago ndi bubatsindire, reka ngire akandi kantu babwira ku bintu byabereye i Butare, ahazwi mu karere hazwi mu nyihangarire, ni akabazo k'umuriro kaba kabayeho. Ahazwi mu murenge wa Musanze, ndavuga mu karere ka Huye, mu nzira zijya Imare, aho umudamu yarwaniye umupira na bagenzi be ubwo barimo baratanga imipira yanditseho FPR Inkotanyi ndetse tora Paul Kagame, inyuma handitseho umuturage ku isonga. Iyo mipira batangaga, umudamu yayirwaniye na bagenzi biwe ashaka kuwufata ateza intambara, nibwo umwana wari uri mu mugongo wiwe igishura yari yamujishije cyose cyahise kijijuka, umwana yikubita hasi ava mu buzima. Umugabo wiwe nawe yamumereye nabi, gusa uno mudamu nawe yabaye nkugwa muri koma. Abantu benshi batangiye kumutuka ndetse basa nk'abatavuga rumwe nawe, ku buryo ajya kurwanira umupira utaguze n'amafaranga 10,000 agatuma umwana we asiga ubuzima. Uyu mwana yikubise hasi, akubita agahanga hasi ku buryo nta kundi kugaruka uko bari gukora kose gushoboka. Ibingibi rero byababaje Perezida Paul Kagame, avugira abanyarwanda ko bagomba kwitonda mu bintu byose bakora. Niba ari ugukunda umuntu rwose bagomba kwimwereka, ariko batitaye mu nyihanganire. Perezida Paul Kagame yabwiye abanyarwanda ko bagomba gukunda umuntu bakabimwereka, ariko bitaye ndetse bashize n'umutima ku bo bafite cyangwa se ku bindi bikorwa bagomba gukora. Bagomba kwita ku bana bahetse cyangwa se kwita ku byo bafite mbere yo kurwanira ikindi kintu. Perezida Paul Kagame yabwiye ko mu kwiyamamaza kwiwe nta bitambo na bimwe bigomba gutangirwamo ku buryo abantu bahasiga ubuzima, dore ko mu karere ka Ngororero naho hasize hapfuye abantu 2 bose bakasiga ubuzima nyuma y'uko barwanye basohoka aho bari bitabiriye ijambo ry'umukandida chairman wa FPR Inkotanyi, ubwo bagataha basunikana nibwo bagiye bagwirirana, 2 muri bo bahasiga ubuzima. Perezida Paul Kagame yabwiye abanyarwanda ko bagomba kwitonda ndetse n'ahantu hose bari bakajya basohoka umwe ku wundi, ariko naho hasize ubuzima. Yababwiye ko abashimira ku rukundo bamwereka ndetse nawe agomba kubika urukundo, dore ko azaca buri karere kose agenda ashimira abaturage bamutoye ndetse bakanamushyigikira. Nongeye kukwibutsa gukanda subscribe kuri YouTube channel Peace Valens Official, kuko niho ugiye kuzajya usanga amakuru yose ari update agiye gusajya asohoka buri kanya. Ahangaha nukanda subscribe kuri YouTube channel uzajya ubona inkuru uburyo bwihuse kandi bwiza. Ndagushimiye cyane we twabanye, reka ngusigiremwo amwe mu majwi ya Perezida Paul Kagame wumve n'ibyo yabwiye abanyarwanda. Uyu ni Peace Valens Official mu Rwanda. Kiraduhuza kikatwibutsa byinshi, ikiganiro cyavuzwe tuzitabira cyano ukwezi gutaha. Ariko nyine gikorwa murakoze cyane. Nibishaka bibe byombi. Rero reka mbere nanone gushimira ari ubuyobozi bwa FPR, ari mwebwe intore n'abayoboke ba FPR, ndashimira n'indi mitwe ya politiki igomba kuba iri hano ihagarariwe n'abayobozi bayo bafatanyije na FPR. Ndabashimira cyane.
imyaka 30 ishize